boya no tubo kuthawatanite na batru kurorwa rekire mubango yo kugokia ntuko yoro ni kurari na siasa cithirite kiwata monki muno ndani ya county ya Meru na siasa icio nthe ciumaniriye na miario ya mutongerio umwe teretia Tubeto Kiongo na tonge ni Mheshimiwa Mpuro Abudi na ntuko yoro ekuru ba county ya Meru baraba kuwata mbaru gavana Kawira Mwangaza de bachumiri bethira bakiandamana na kumenira bonene miario na Mpuro Abudi echokina arawira we atina batana ekurba Meru mtura Mwangaza ibo kandana no ene gavana Meru Kawira Mwangaza akiwa na mwaidi endoni na thaine ndi kinyame itari ukinya pakethwira amwitire kutuike bus na utumira ritorera utiira kinyame Kawira na kwithira akirita ngura kubate na getha ati kuruta ngura kubatere then akithira akiona urameru baringa akura cio mwakene 2027 na untububu nthe bumanitie na mantu ingi demotions ziri kuroni kwendela ndene county ya Meru mantu ingi oversight iyo yetumite mantu nthe yambirire na rukiro rwari twina liaison officer kiri bunge ya county ya Meru kiri Rutero Senate bwana Kaimenyi akethire tutariria mantu mwanya mwanya ibyo biongo bakuthwania ibyo tana mbere ndeni ya county ya Meru because mantu ya kobi oversight ni wethirite akiringa biongo bianteto so far na kinya mantu ingi governor wa county ya Meru akirikana deputy governor na shuni tongarewe ticket yewe yawita USA kethire kia withdrawn mantu randona yakiriano nayo ni chief economic advisor wa governor Kawira Mwangaza Gideon Kimathi akiwa icio nthe ni siasa cia mwaka yo 2027 zits ni siasa cia mwaka 2027 arani abatugulu kwira 40188 namba yetu ya SMS through live kwa Facebook through live then ya YouTube ithiro kiarania na batu na kethira kithoma comment cia kura tuwita na mbere na mubango yo karibu sana bwana Kaimenyi. Thank you. Tuire atana. Ndi sawa ai bwana tutere kana kuma. Tuire ana siasa ne Celestia. Wow. Yes. Mbere anjukia kanya kankethie mutegeri wetu na mumeru ari ari mwire muga sana na ndero mumeru atikethe wari mwe oringi mwire muga ukuga bwega uga Meru kwena issues kinya ni ngwinkuthikirite economic advisor na ndaigua akiuga ije Meru ina trend alifahamu nkanyuma gitara governor Peter Munya lakini ndagurwo muno nuntu wengwa uga igitara governor Peter Munya nteto ciambiriria after 3 years auga igitara governor Kiraito Murungi nteto ciambiriria after 3 years kwa uga kwetu twambiriria kidogo ajuju igitara CIDP lakini after 3 years tomanto twambiria mbatige tukiraterera mu Meru contrary to ura kwa kalike bau bangi today immediately after thirikari kujukia ushikani kwithirwo kwina misukasuko mingi mingi monka utu ije kai movie series yenderete ande bomo bore kuruka tukambiria kuria what next nuntu issues are arising mbuge kire rwari rwa kwithirwo ekoro ikurare na maandamano but tutretau tutra summarize rwari rwero maybe bwana Kaimenyi no wire mu Meru maybe after siasa ni atakuwa pene na thai maybe ingwire kukuritana na Meru in position mbuge oni ndaromba giti Yes. kia siasa kia 2022 kia botho guchuesti KMCA na mbere manuntu kumpa opportunity umbere kinya mutegeri wako kuma botho guchuesti bwega nuntu ibandingirite kura nyingi sana na ndungina kiama kia UNDA ndari na kura about 4000 lakini giti gicindagwa ni muntu umwe so na ndira accept that giti giakwa that time oringi nchokerie Mheshimiwa Seneta Kathuri Murungi nkatho nyingi sana nuntu nyuma ya kuruzi gitikiria na nenkero opportunity ya kumutetheria kurita ngugi ndene ya Meru na mono specifically ngugi iria itawa ni assembly ngugi iria itawa ni senator in conjunction na county assembly mono ya oversight registration kana gwe kuthithia sheria ndi metho jawe ndene assembly ya Meru nuntu senate na county assembly ije kabetha be conjoined nuntu kwena ngugi nyingi bagwite baritanire ngugi ira nene ya senator ni go safeguard interest ya county at the national level na kinya at the county level so nuntu bwa go safeguard interest ya county no monka senator na kinya senator saho betha bagitanira ngugi gwa kwi muno na county assembly so na mpero opportunity ya gwita ngugi ri office ya county kiri county assembly to senate liaison office au nyombi thairo andi na ngugi ya kwera nene ni kwithirwa ndi link inthongi katika county assembly
na Ofisi ya senator senator. na ofisi ya senator kenda discussions iria cikwarwo ndene ya assembly mpumba kumumenyithia na mpumba kumukinyiria kinya ria tukuthithia oversight ria kwena kuthithia sheria kana kwena ara kwena leakages kana ara tubatere kumbridging gap katikati ka senate na assembly tukomba kutha tukithithia mantu jau efficiently kenda mumiru omba kuona services so na mbuge endo ndibetikiria mbuge ofisi ejete ofisi enjeru ni ofisi yetu irio kuma riria batutamiibo bwana, this is the first time. nitwire from the word go kuma tukurukia sheria ya 2010 tukurukia katiba yetu ofisi ya liaison officer ni turao in fact ntukwira nda reportere ngugine speaker amburagia ni atia ofisi ejete twire gutumirwa you know it's as if it's something new So but bara it is- betherite bara batethete betumira ofisi yu. I wouldn't say exactly that no bethirwe ka implementation yao ya ofisi yu yarinde menyo o muntu ari muritire jwa we jwa ngugi kuri muntu withero wake onaga maybe kuthirwo ena muntu stationed kiri we iti contributing too much kiri kwithirwo ena we tu anywhere else so ntiuga kabata mitumaira ntiuga kabata itithagia ofisi yu ngugi nuntu ofisi kwena mwanya jwa office the building na ofisi area the officer now you know oni na ofisi area I think I'm serving better nkurukia ofisi yo yongwa so no kuthira muntu agita nguginya ate physically in the office na agita ngugire efficiently No, katu ya kiri issue ya yoro. Ekuri barandamanire. Na bekuru bekwandamana indironere Senator Kathuri Murungi andika wa bonu utumiri buthuku bwa mbeca cia public cia county ya Meru. Na I don't know uri uwe no kiomba ku link between county assembly and the senator as per se maandamano yara yoro ya ekuru ya kumeneria one probable yarari necessary na kithi yarari necessary isi asa twambiria asa 2027 it is unfortunate mbere ma kwithirwa twine ekuru baumaritwe babaingi ura baraumaritwe a few number of them na kenda seneta uga ni wenyange bwa mbecha cia county to some extent it is true ni untu barabarari physically on the ground na kinya gwitira barabara ne barabarari especially muntu uria uretere kinoru nyamandamano jaja kiaria na aronere mbecha chige exchange njara I know media will not have covered that of course for obvious reasons kwe mantu jamu gitu tuteumba kuita tuturuma kujukia mbicha of course no ntubwa issues nyingi na scripting nambi lakini yo makire muntu uria kinya barabe mugutano bakenda kwa test iba inya kure ndaka ingano na chirendere kuchukumia kunya bonko banengirwa mbecha iria and there was some issues here there iba bara exchange mbeca ira well nonto ndiaja kuthukiria ni one day bitikire tu bitigire au lakini nya bonko inya kurobo barare njere ikurari na exchange ya mbecha so which means anto bara kabaraguri kweja tu kwandamana kuthiuruka town lakini mbuge jamo meru nte kugwirwa ndona bicha teria nuntu kuri nya turakinyoko na mwekuru airinga nthiguro itamburukia bicha kinya buru ete kundipict bicha ya mwekuru kona no mukuru ungi akajukia kiberia akambiria kubira we anto ibaronere bicha mitandaone mbuge it is unfortunate na meru ete gwitia ita direction yu nuntu nande kuraere theatrics in there na ekeja kuthwaga kuruo kuona kuthukarire rito kuthongi then I mistake nene muno Jamiru tukuthithia nuntu ndira imagine kurinya muntu ndironera atumite kamim mutandao ne akoria atiri imagine ugo we mutana kana we mware omwe kuru fulani we Nairobi ko guchwa na no kwenda gutumira muchiari oku something upkeep or something ori ukwenda gutuma mbecho gitonya mutandao ne okethera mami oku na ndenwe utamburukira mine mandamanone ebera iro kibirie guru riawe you know igakarajeka yani inyambiche uburu ete kondepict mbichera tuije Meru mbuge barabara banganite mandamano jaria at least ibete nyaba chencha tomanto ibete nyaba baithuganirie kaire borie actually riri we Merians na number 2 igukwaru guka ati mporo abure karumite maybe governor ate mathikone jara ja Kariungo or something lakini nte kuona ku Kariu nuntu governor recently I think a week or 2 ago 2 weeks ago recently na ndelesere mporo abure wengwa te atumene we wengwa in person na akimwita akiangara
angakimtukira yekari na arandire several other MPs ba Meru including Kiremangochine na aretinya South Imenti arandire MP wa South Imenti na language ete kondepekti mutongeria na MPs baba ko into pendro note apart from pro abure utonge ura muchokeria arandire kinya senator wa Meru apart from kutha senator igoro na araugire iwe nyange bwa mbecha bu wathitheka na au athira muchokeria lakini governor ibaronere he was kumaria kirinde kinya kethira te kandrare omwona wewe ngo physically akithie bungira but you can tell body language ni gukwira antu baba tumarite kuja nuntu ba muntungi baumarite nuntu ba specific obvious reason bejete kuga mpuru aburu na arumire mwekuru na mpuru achokie bwega auga watire issue na ekuru ba Meru lakini gavana na amwitire kiangara na auga ya gwitikiria wi kiangara na uga kwao of course ntemutigania ntijitigania kiangara ikuga atea ingwasiumu araugire ibuoma ati kiangara ikira kiegera anja na ndiwe ga kwegera anja Meru ithira mbio ithira ruko I think it could be true. No, bwana Kaimenyi, with all this inkuthikirite Gideon Kimathi akiaria some few minutes ago awa mantu yayo ndebukona ye Meru thai ikwenda kundisrupt governor Meru Kawira Mwangaza no ntobo interest chimwaka yo 2027. Is it so? It is not so. Mbere ma yani kwende kuigwa akiaria na akara akigweta akiuga anga sijui kiboyo mbere ma mbere kinya Gideon Kimathi akeja kuthona atekete program ichi nete arani kwandereza atongeria bangi kwandereza mutongeria fulani onde mweta Gideon Kimathi. Yes. Thirikari nere ari ikwari na tumarito twatumaira ko mwandereza ntekwenda gututumira kethira ntekumweshima ja mutongeria bithange tumaira tumarito tu twatumaira ko mwandereza lakini untu nkumweshima ndi mwandereza na rito ria wengi Gideon Kimathi ja chief advisor na jau yangi kinya wengwa na address atongeria po bangi na marito jao te anga kiboyo anga sijui kiangara anga I think thirikari hizi ibagwitia mtoko bakarithia nthiguru kubaita na leadership na kinya respect between one another na kulinya ku respect para bangi na divergent opinions chianto so mbuge nteto hiji chikwendelea it has nothing to do with 2027 in the first place totiji ba obakarunga ma 2027 otwe monkatha hiji uni otwe mbiju karomba gitikiriko kinya uni okamburia tha karomba etha hiji ntekwira nuntu I'm not sure how do I know that I will be there in 2027 imbibiji how do I know that can see change ya hiji na Senator Kadhuri Murungi is very categorical na particular ndarombere kura 2022 ndera ntumpeni gitikia senator betankathithie sheria National Assembly sorry Senate betanka secure interest chetu cha Meru kuona tukwewa allocations njega ndene ya National Assembly na nthithie oversight gutegera mbecha chenu chigwita ngugi njega ehu nio ngugira arombere 2022 na nio ngugira wa kurita na batu tukimutethagia nonto ni opportunity ria tunengerete so ntato iwi ingi chikwarwa cha 2027 they are neither here no in fact anto bara biji ba kwaria cha 2027 ibara bakuga 10 bira breaks uno mbiji na kwaria cha 2027 so if it is about 2027 then ibo bena ro 2027 kote mutongeri onge uraria cha 2027 na mbere mu Meru kinya 2022 tugikinya 2022 January tutaiji no karo magitike angavana no tiromba if anything kinya una ugo itwari in one camp Yes. na tora na ya no karomba gitike angavana na tigiti ya kiama kigetu we and no crew twaja kumenya uro kuromba gitike angavana tigiti ya kiama kigetu the last minute so ntatu ije 2027 they are neither here they are not there story tu mtu na ndaya karo ali rungi kure mu Meru akinya yakaga mtu akambia gwita aroje amba ya kuthagana nya mate maiga akigwa taira jo tunu ntu iroje netete naru no on that point ni story maybe ethirite reo kuma Kiraito Murungi toya mithikali nturi and now Kadhuri and now maybe history ni kwenda kuonania oversight yete te oversight genuine ni oversight ya kuintimidate maybe governor ori othai na at the same time your boss Senator Kadhuri nethirite yake accused so much akirekana na remeto ni usecure interest ya Meru na the national level ngwewe ni focus Meru wao no tinto bi Meru wao bi ko oversight bwa kwenda ko oversight no to tinto pull kuma Nairobi kwenda ne county ya Meru mbere ma bu ni urongo ndera kwira mu Meru mwaka juju na miaka ewu ingie kurukitera Kiraito Murungi arari governor Meru ira receive 12 billion share yayo ya Meru County thaiji kuma budget iji tutete kubanga ya June Meru kethero kiaro kitairwa 50 billion
So you want to tell me that go secure billion another an extra 3 billion ikwithirwa Kathuri Murungi atete guchura Meru. You know, ara antu bate kwereano na imbigetu nya president wengo akiaria categorically deputy president yakiaria na arauga atiri story iji chikwarua chia ati senate ni eregere kuongera counties better, they are not true. Na like I think the day before yesterday their president arali na press briefing na ugire wengo uga akarire nthiguru na governors bakiro mbaba yewe 407 billion in total. Na sijui kamiti ya CRA area committee on revenue allocation i propose 427 billion, lakini president nundu ibatona ibona ante to realistic barabara tutemanage mbecha iu tukamanage 385 billion. Yes. Nontu buri bibu etere ku implementwa na ndirigwa president akiuga bwa arauga atiri rira baromba kura ataromba kura ewe enka Mansuru aromba kura bagwatene na senators baba bagwatene na MPs bagwatene na MCAs including Bautwi na arera Kenya that tugeta ku secure counties nora bakaga mbecha nora baka secure nthiguru kwithwa bate kunyangia mbecha cia nthiguru yetu, which is true. So senators na kinya governors na kinya MPs na MCAs bara bathuranirwo na president bondi bakamatite kiroto kira tweta twin the plan na antigutike kuri muntu urio gusabotage plan ira ati kuga county ni yewe 427 billion, which is not realistic. Then to end up kwithirwo inya tutikumba go perform bethora batumba kwewa mbecha iria chithora twi maratachi ni ire but on the ground mbecha uchite kuoneka. So to me kwithirwo twanenkerwo 385 billion chigawa ke counties na Meru yomba go secure 15 billion an extra 3 billion ni kuona either right twetete on the right track nontu tukija mwaka jura jongi kethira nthiguru kethira ku recover kuma ke economic times iji turi then counties chomba kuongerwa mbecha nkuruki. So kira mpomba kura thirikari yetu ya county Meru mbecha ubongeri 3 billion mbere ibambe bachitithie nguge bwa gachioneke tichita kurumanwa maandamanone tichita kuthithia theatrics ati we ngono nyingi ira tukuona cha TV mea thaiji kuraere nguge i TV ne ngavana rire athiuruka kiromba kura athiurukira akiuga turiona maendeleo maratachine na ndi thaa ndio naja katuna maendeleo ya TV na ndi namenyere no ategete trend ye kwa wa TV yake all on the ground. Yeah. So great point you governor na kwanza boy kwanza senator ayetere that 15 billion chareta the nembe governor na jure bara it is not 15 billion, it's a lie. It is 15 billion. Nonto Meru ari Kenya na June netete gukinya tekere kuraja. Yes. Atetere akaigwa mbecha ngana chijete kire budget yeje menya anto baba kaba kwenda tukwaire Meru nonto Meru ari menya ti Meru ando thingata ya current issues iji batu tukombo thingati at least me and you to ina avenue ya kwithora tukikwata information nonto kwa we mindiene na ninde ndere ngeke kire uritungu geso tuina access information lakini kule Meru uri nturene utina access information yu tuinayo. So eterwa burerirwe agati gwa kiringa mpe of which kairirwe mbere Meru county yetu itete ku receive 15 billion kuma June kuma kire budget yeje itete gukurukwa thaa iji itete kwambiria kwa allocate 15 billion kenda nunto counties chirie wa 385 billion in total na kwena formula regaga 15 billion ni including concessional grants ira county yeja kwa mbere Meru itukwaria na ajuju hangi ome kintu kira thirikari mameta atwira kiruga ibwa mbecha na nkiugo u ndikuga unde na access information bwega ndenda Meru etathithia uju eta Google atega ki office of the control of budget na kinya kire litore kura kali kana nande atega report chia auditor general auditor general atutera report every quarter ya mwaka after every 3 months na toeja report yora counties yo perform ukatega the latest report ya nuchu ya mwaka kuma rera ngavana Kawira Mwangaza bajukirie giti wali ya rais revenue ira tuko collect ya Meru target yetu is 600 million lakini by half of the year tumbete kuthura ni just 104 million 104 million. So kinya tukaugirwa mbaruni kinya tukathithia theatrics ire kuna ingi atumio kuona kwena mantho ya mingi ya kwenderera Meru bakone nyabongora bakuinyirwa tumanto tu twingi kenda bagire kungangana bakinya mbecha iria. So kira gigatuma Meru ire mogo perform te kuthwa bate allocate mbecha ki national government ni allocate mbecha bwaga 15 billion lakini chietu ira tukuthura na ja ground ine formula cha kuthurania chitebui
na kira gitumite formula cha kuthurania chithwa chitibui mbitikiria mbuge nuntu ndina access information yes no tore consequences chekoro kinyithia target ya revenue collection mbere mbetaki consequences ndenda kwira mumiru reasons ira chitumite tutho tutiokinyia mbecha betho bate kumba ku correct mbecha ora kubatere na ora gutwire ku correct kia mbere mbechire tuthurania mama gukuruka oro antu barikana ja thokone netirara change ya uthurania bwa mbecha arauga ora kwa uthurania bwa mbecha monka inya themo tuku chitio uthurania kaire monka thayu ichio uthurania bwa monka tha 10 cia muthenya kiu kiragita mbecha la kau kiri uni nte kujukia kaga ntu gakanere mono nuntu bure nuntu maybe atwatethaia a biashara sawa lakini kuna mantu jakarikite for the last almost 2 months around there na ni uthurania bumwe bwa mbecha ndenda kurikania Meru kuri no bagwita na juju Meru kuraere parking wa parking kare agu u contravene sheria sijui withdraw rungiana mantu ja maingi sheria ire kurukitwe Meru ne kuringa ngari tayu ira chi obstructed na binambi kire county just 3000 shillings lakini thaiji bariringwa chiringi 8,000 na antu achita account ine ya thirikari chire tonyo account ine ya mtu kiumbe na barabara itebe na receipt we have seen them trading yes we na evidence ya mantu yabo na we have evidence na ndini urathi na ithimu na ekweri nya ndakuonia ikera no ithimu na ekweri but it is true and we are following it up na mbuge kinya county assembly already ito bandikirite petition teja ofisi yetu lakini ija mukari wa Meru kenda tubere ibori kiuria ni atia nuntu mbecha chia mwingi chigo correct so make me understand uwa besida 3000 thai need 8 tekurukitwe kiri sheria sheria ira yakurukitwe ya 3000 kuthura mtu contravenite sheria yu chia so thai 8000 na besite kurwa ke county kurwa ke county tiretonya kiri account ye mtu kiombe ore ambesa wale ambeta in fact anto bara baringi baini bongo ibakuga bate gwitikirwo gwikira mbecha yu direct account ine barire banenkanire cash na banenkanire cash nuntu ko baba ko demand receipt iro riu chigwikirwo account ine we gwikirwa kenda banenkerwa receipt oro ko demand receipt icho chigwikirwa bakanenkerwa receipt iriko na arua kiri ya uko bond na ndenda kurikania Mumiru aruko bond ri turarika nyuma au kinya ki story ingi chikoretwa Sundays imwe na imwe au kombondi ni ariritwe na gavana wengwa arauga antu bawe achore bawe bara akwinwe akwibonde bemwira barenda gwikwa na kiaruko bond na arauga ngani untu bwa mbecha ngabia ngabina ugire wengo tukigo TV ni na arua kiaruko bond bakithiuruka kwina account gwikirwa mbecha account ye mtu kiumbe ete legitimate kwina story chikwaru ante kwenda gwita nuntu ntera verifiable ichikwira no achiritonya account ine mtu fulani we na rietwa riri nene ente kwenda kumugweta na rietwa nuntu ntera verify confirm first au confirm but as we stand it is already confirmed that one I have confirmed that it gwita account ine thirikari chirita account ine mtu kiumbe what I have not confirmed ni account iwe na link na mtu uwo kugwetwa but I'll verify it by the end of today ngetho ndina the correct information mbere Mumiru please what information let us know I'll share it with you so mbere Mumiru becha chietu chitikwinyangire into mbiri becha chietu chirinyanga nuntu you know kuri utujuka yantu tukajukia inya Mackenzie atiroragire antu nara Mombasa ati nuntu kama Mackenzie ari so superior oragite antu nuntu natonyere mathukane yao parajukia muntu ari murungu we are taking the same trend in Meru nuntu itukarajeka nuntu rietu bishop ririo this person is holier than thou she cannot do any harm so kinya muntu igwontu bwagwetwa na ndijo ntu tukugweta mbeche je ucha barabara ni nyore oringi baini na nakumenya na arite baini cieta account ine muntu kiumbe ate aria nuntu bishop holier than thou anto baraba murungu bate manto jaja te aragwa so mbere Mumiru you have to be keen na irazima tukarie mbecha na nuntu ikugete issues tuga oversight ni important oversight ikiri sheriene na ikiri kenda tuthiria mantu ya tukuga jatete bwaga tumba ko correct na tumba kuria biuria na twirana as ja Mumiru becha chia Mumiru chitipatare kuthwa chikenya ngaira na chienda hapo miungone yantu so now bwana Kaimenyi it is now mwaka yo thirikari ya 2022 2023 it is coming to an end yes is the senator late kwithira atira oversight mwaka yo thirikari bibi mwaketera mwaka ni 2023 2024 the senator is not late lakini mpomba kuuga teka senator atithia oversight yes ngugi on the procedure na maybe anto aba misinterpretere ura senator ugire akambiria kuthithia oversight kuma budget ya June you know what senator meant ndio kwera report ya auditor general yuma after every quarter
utiumba tu kuruma gwita tu from nowhere uruma kwambiria ngugite na mutaratara. So senator uraugaga yes itugutegera mathabu kinya thaa iji, but na ndi literally menya kwini nya step ya gwita inya executive kiri committee chia senate kuri step ya gwita maybe kinya assembly yongwa county assembly yenda gwita executive kiri committee chiao kwina procedure kuthingatwa. So senator urauga procedures iria apart from kuinform Mumiru menya thaa iji, this is also oversight ya kwa Mumiru information. It's part of oversight. Lakini andi kuna procedures ira chiongwa cia gisheria cia gwita executive beja bachokia biuria igurura mantu yonthe tukwaria procedures iri icho senator ugaga atiri kuma June nontu thaiji na ndi weta county ne kinya riu chief of staff akwa raia ukuigwa akiuga June twathithia budget yetu. So kena biuria biu bia budget yetu bitiga kwithwa birio nkeja kuma June na ndi kuria biuria after bagwete budget yao patige kuga meatha thaiji tomanto tweta bui paliuga budget yetu tu implement tiao teto of which igwa ku implement esteku lakini igwa kuthithia ata igwa ku implement. So ketha kwina meya tija mwene budget ija implementa. So kuma June ukona tukitiki steps wingi na ndira tie sheriene cha gwita ethero ne executive ya governor ethero ne governor wewengwa kenda bachoke biuria na ara kwina inya ndita general ita report yawe au nditi queries na control of budget ita report uchi yawe kenda tumba kwithira twinde tugitane na Mumiru erewe ndenda kwira Mumiru ketha kwiringi uni ndagwirwa as an individual itha ici nuntu twina governor kuga we mashinani na gwitira ntungugi na nakumenya ngugi ewe ebitiki na twina senator na we ukumenya ngugi yawe ya oversight ya gwikira sheria na go safeguard county another tick o muntu ne itengugi ewe awile kile kuona maybe senator ite Andres County Assembly in the near future itondre medical inture mantu ye kureta mwanki kwa tweka absorption ya mbeca county ni erithi guru sana na thai still ni kuririka na absorption ya mbeca still ndene Meru County indi awile kile kuona senator maybe ite Andres County Assembly yuria mantu kwa ndene county or maybe utena idea udai mbuge well nuntu irresponsibility ya senator kwarariria na county assembly ria mantu jetete mbuthi bwega na bwei kenda bomba guchwa ntaira mantu jeta na mbere bwega. So mbuge nte kwenda kuga a certain particular day senator can address county assembly, but I can say it without fear, favor or contradiction that at some point senator it may happen. It shall and it will te nuntu bwa gwita bwei yake inyarira mantu ja bui gisheria both the senator na kinya governor ibetikiritwe kwa address county assembly nuntu bwa witi na mbere bwa county yetu. So senator at some point no monka akeja kwariria county assembly. It's only that we cannot say it is tomorrow or the day after tomorrow. Kairi no monka ategera urikane kinya senator wetu in deputy speaker at the senate. So kuna mantu ya mengi jotegera kalenda ya wembi na kila mpenda Mumiru agwata senator atija kwariria county assembly nuntu bwa kuthwa mantu yatitite bwega irresponsibility yawe yetite bwega yetite bwei address county assembly ojora governor kinya wengo irresponsibility yawe kwariria county assembly at least rimwe mwaka iu nio sheria. So at some point senator Kathuri Murungi can address assembly and I believe that it will not be igitari kuraja muno ikethwa riri igitari yakwi na Mumiru mwire batu yetu na instructions cia senator wetu iturite ngugi efficiently ira twarombere Murungu tikenda Amiru baturingira mpi tikenda Amiru batwiri bwega lakini nuntu ntuku imwe tugachokia machoke yetu kiri Murungu atirira ndakwere responsibility iji waitire ngugi eku atia instructions ciawe twathiurukire kiri Amiru tukibera tweni gitigia senator tukibera twitite kuthithia oversight twitite kuthithia sheria itwambe twite ngugi eu Amiru bamione nteto ile ingi chikwario cha 2027 Kathuri is not there na anto ba South Imenti beje Kathuri nkurukie bange bonde kinya Kathuri rira thura bare MP o South Imenti ataumira kaireta abera next time keja kaire atonya mashinani gwita ngugi ciawe igitare akinya riu na reba keja kwarariria ubutumba kuringa siasa igitare on the so mbere anto betu out from where we sit oversight yetu te siasa nere erisheriene na kuri Amiru kiuga na uba kiuga senator na atigane na governor na unde borie kiuria very simple
twathurire seneta ni untu bwa ngugi iriku. So by the way bothire bwa kiuso bonene bukira wa kibuyo kibu na kwa maguta butura bwekireria kana kamiro kanywe. What do you respond to that? Mbere mote kibuto na kwa maguta. Mumiru au marera rugire taringa kure ithandatu. Na gitumi kiaringa ithandatu kethera twende emwe twaja kuringa kure emwe aki. Na mbitikiria tumpendokete Mumiru mwire twathurire antu baire akibeta kire executive. Yes. Boibana lakini ija kure ijiri ya president na ya governor. Yeah. Baibo executive. Ivo implementers bangugi. Bau bangi ponte para twathurire iba sheria, iba kuthithia oversight, iba kuikira sheria. So tugweta twaringa kura Mumiru nere wa atiri senator kinyake inyaga turetera roji ya nare egembe nare bije kwena follow up ile ya wiki ambao fulani. Teni untu senator kena allocation ya kuthithia mbwau ali ni uchore akatumira bwawe na thirikari arombe aewe. Lakini ngugi ire yongo twamuthurire igweta go secure interest ya county kuthithia oversight both kire county na kinya kire national government na at the same time kuona interest cia miru yetu ichikaritwe. Kiu kio twamuringire kura turathure MCA kena kinya wengo eta gukaria interest cia wondi yawe neta kuikira sheria ndene ya county assembly na at the same time eta kuthithia oversight kire executive ya thirikari ya county. Turathure MP eta kuthithia nyongo sheria ndene ya national assembly na kinya yangu MLA is the same na bacho kaba tu represent ki national assembly. So o muntu athurire na ngugi yawe. So kira mpomba kwira Mumiru seneta naewe room ya kuthithia ngugira twamuthurire. Governor naewe room ya kuthithia ngugira twamuthurire. Ira twathurire seneta ni kuthithia oversight iri mwechio. So ikanya getu kuja kwatikisha seneta kumba kuperform ngugi wa nenkerwe ni Amiru. Yes. Onto bonge still poina mwanki ni mantu igi Shandu cabinet. Shandu cabinet ikwetwa nterechie mbena awa akethire na antu seneta wa akethire na antu bawe baraba mutetheria kuona department mwanya i department ya komisi na ma-CC mbau iba kuona kithiba kurita ngwibwa yakabate kuruta ngwibwa ya au ni othina yambiriria kwatuika senator kisheria atitikirite kubwithia Shandu cabinet na kubwithia Shandu cabinet ikuonania indwareta rasmi kurana governor county ya Meru. So nwe urekire ofisi ya senator ithonire senator rekuwa kabwithia Shandu cabinet yewe ria MP. Mbere mambire Mumiru mbuga rieto ria kureta thina irieto riu Shandu. Yes. Uniandeke gutumira rieto Shandu cabinet. Mbere Mumiru twatumira rieto Shandu irori kureta issues nyingi sana. Lakini ojora ndauga Amiru kiraba tena kyo na kiraba agite imtoko ba information na factual information. Mbere ma ofisi jeje ndi eje twariria kinya ugo wengo ko kurigara akethera kuri ofisi je gwitwire neri iri sheriene na te seneta kathuri murungi wina ofisi eu i senators bonde senators bonde 47 utute no ofisi ya son officer kire county assembly yao no ofisi irio ofisi yetwire kinya gatonya arure weta assembly yetu ya Meru waitia arure guru wa kinyaro kwa speaker weta tapera ajuju ya kwina ofisi ya deputy speaker kone yau yandiki senate Ryerson itwire ofisi itwire sheriene lakini baba ingi batamenya ofisi jeu ni iri mbio na batamenya ngugi yo ni iriku kira kathuri murungi athithitie ka ati kwenda gwita ngugi ati sheriene arena kurita ngugi within sheria ta hiji kwina sheria eje kwa senators bere batetwire na ini allocation lakini president wetu William Ruto agukuruka na ugire kenda oversight yomba kuthithwa poeka na senators bomba ngugi yao ya oversight akaeja na allocation ya oversight fund na sheria irathithwa iraenactwa parliament irakuruka senate na kuma June sheria iwe kambiria kurita ngugi egwetwa accountability and oversight oversight and accountability bill ya 2021 bill eu ya oversight and accountability ya 2021 ni ego create office ile seneta ugire agaitaniria na chiongugi 10 te Shandu cabinet antumire turieto ria Mumiru akerwa bwega ni antu bangi 10 bakustetheria seneta twarie uma seneta na arua ari Nairobi ngugine cia weche ke ofisi na ni ndi ajojo Meru katikati gakwa na seneta nuri kuwira ikiri kugwata information ya ground ngurukie ungi ndiro we ground yo rawo ground ine so antu baba 10
iba gwetania na ofisi iria cia county 10 iria cia CCs na chief officers kuona ngugi iria bakuthithia mbere makwina budget ikurukitwe na annual development plan na CIDP na sheria iria ingira cibatera kuthingatwa cia county kuhakikisha kutegera kuona kethira ni ministry ya education biria bekirite budget ineri ibyo bagutumira ibyo bakuthithia ground-ini ikirasikia wiki gwakwa kirasikia wiki gwakwa kauma kina value ya mbecha antu baba kathithia report bakanengera senator kena senator agita senate gweta kuikia information yeje na gweta kwandere senate igurura witi na mbere bwa miru akethirwe na information ya uma information factual na information akoba kulira ikireyo the information eyasi ni information yena information yani informed factual information yomba gwitikirika na yomba gwitikika so te senate gukiriti twanya turia ni sheria irio na kurukitwe na iketumi oversight fund ikuthithwa menya rimwe ndigwa na arore antu baba bakwali na au bakiuga mbechi uchi oversight ichireto chiekire ruji oversight na yethithwe nai nuntu tugaitaja antu bagwita ofisine beta gutegera gugethera gwitika bana ruwa na arani ba kuretwa. Wow, sometimes I fail to understand. The governor athiuruka na kibaba agitaraira the previous governor Mathabu. Akiuga jaja ni Mathabu maratachi-ine, iji ni nguge maratachi-ine. Mbere meta responsibility yo kuthithia oversight ge county. Lakini utomurie kiuria nuntu imumiru. Meya oversight kando na kutho mumiru athurite senate eta kuthithia oversight na MCA beta kuthithia oversight. Mumiru no amwe kuthithia oversight ari wewe engwa nuntu iraiti yawe. So governor atengiurwo kiuria no sorry the current governor ari Melep atengiurwo kiuria tha iria no ntwari mumiru na iketumia herwe diwe arendera kuthithio uenda gutara Mathabu na ndikinya wengwa na arekeri nya betho ni aregani bawe bareti akinetikiria bamuthithiria oversight bamutegere na au mbecha cia muingi chikurekerwa chigeta account ine ingi chombe kurekebisho mumiru atikarusi mbecha ciawe na mbere batu tutikira na tutiguaua we baringe siasa cia 2027 tukatikisha mumiru ai secured na kara kanini nika kaumaru ka mumiru tukatikisha gakwira mumiru akomenya wena baringire MP wewe ngwa inde na information ya uma. Yes. Now kuruntu gakuria ikometio concern ofisi yenu. But now siasa isidirite siasa mbazo miru vizuri sana kumero mitandaone na later in the evening MCs be Mombasa be confirm deputy governor atena ngarewe official na kinya ticket yewe weta US yerekana iko withdrawn lakini nkuona economic chief advisor akiriana na ntubu akiwa deputy governor ena ngarewe so ini allegation deputy governor atiraria but now siasa iko endelea Meru kaiteneka between executive yongwa MCA barumira na baka deputy governor atena ngari executive yomira na eka wa deputy governor ena ngari antu jeshi mama yumira na ekawa barabara ngari chio chitite ni barabara utumira ngari yu wito lebine wita kupiga sherehe na binambi kwina unity ile yao kana purpose ya tuma mumero na vitu nambare. I think kwina issues imwe chitera umira na chikaumira na mumero nambire kuiprepare mapema antu bobonde bakwari ni atongeria. Yes. Oni kwenda gwitikia MCAs barabara aragia gikundi gikinene muno ke MCAs ikoro bara batumba kutho bara antu bena antu bena information injega muno na reliable information. Ntikuri letwe siaje ni ndaiga bakiuga ntimenya imbira ira baeta roje ne kwira kinganyi kyaje twete kiri githithiti ate ando one MCA bekwira bekira kwina thina itikiria kuri na oni gwitikia from where is it ingwetikia kawo mangari ne tunyani gitumi ngwetikia tini untu kande tanini ngo ofisi ne mbona akwiyatira ngari ini untu bwanje cirira umirire ogoro etare rara iria mindia tha ingi yambiria kuga bara batunyi ngari ibara chieto rebine ibara ngachika yanga bao na nyuki angachigeta ne kuru bao na so kawo mai bara ko ni family kwina ngari tunyani. What I'm not sure of is ingari iriku nuntu no deputy governor ndikwenda gwitikia ngari mwana enkeri county no ithiro na enkeri ngari jeri thatu so one of the official cars no ithiro no ibithindiro ito maybe chase car kana ingi tikumenya I'm not sure lakini MCA zora bara umirire na body language na njeshi yara uri nyethe ya verified information utemi aria ko uni na kinya chief of staff uri aria u nyethra kuga utetunyani no kuiwa kwe kwa ndo nji kidogo
na njeshi yao including ba Edwin Kiongozi ibaraumire na twabona TV-ine bakiuga ngari ritunya ni iria ene bagwita na chianga tumira bothuku so which means ngari ni tunya ni na nchoke mbuge atiri ngavana Kawira Mwangasa ni issues muno na MCAs na bongo ibaraugire arure gweta muchemanio ni mtu aria something negative orega kumuchokeria utonya inogains na ngavana yani wa respect anything yekaugwa no munko kali pride na atongeria batiumbi umwe bonde te muntu wonde ore oguchokagia cha deputy governor wetu wa Meru irreverent imungwana kinya ugoka mutaka kinya body language ne gukura this person imuntu ina respect yewe no ku deserve respect na mathiko na jajara ya Kariunga na accusero muno kwirwa kinya koromberwa portfolio atamikanushira au na to some extent ni ukaraje kaka umomba kuthwa tunyinga ari nuntu bakuthwa atakanusha koromberwa mbio portfolio kana bora mburu ugire akari au so mbuge inya wangu na batere kwa wakiterio kwa ja mutongeria na gitumi ukona antu bakiumira kumutetera inuntu kwika respect atene nkeri menya kuri umwe na kire nyara ugire na kinya ni ngwanda igwa bwantonga muno na harua nuntu ingwita ngoge office ine kathuri murungi tema Antone Johnson mbitande mbuga on behalf of senator wetu wa Meru ndekuga 1 2 3 kuri no mbitande nkauga on my own behalf na nitaka nchene kwetu ri usually mbere ndeja on behalf of senator imbali on my own behalf lakini mbere manto ya senator at the same time tironde so kinya deputy governor kwithiro eta muchemanio ni nyajo kwithiro ijo kinya mathiko ne ja muchore weja Kariunga alunga makwaria on behalf of governor wa Meru on behalf such that deputy governor wa Meru Monkana arua atomba gweteta chirugurira murandi kinya jomwe na last week go mtomo mbere county arambera nya chief officer kana CC na thithia mistake etarugure nya kioro akanoko what do you mean yes and that is why go tweki nyomwe bonia CC omwe kana chief officer urarugura murandi bonia kinya deputy governor akirugura murandi batingo ya governor kurura murandi no it is not true who said so urenda kumunia president ri at the national level mirandi yonde nwe wita kurugura yonde yutonete deputy president akirugura mirandi nya previously ke thirikari Uhuru na Ruto na kinyeje itonete Gachagua ageta kurugura mirandi ari wewe ngwa ministers mithikari but with orders from the boss it is true yes with orders from the boss not really orders but ne ibetekanirite twatumira directive twakarajeka ni tukamweta mbio ni dictator dictator no tura kweja na directives sometimes in consultation with the boss bogetekaniria boss yagetikiria ibetete kurugura murandi 1 2 3 of course the boss should always have information otumba tu kuruma gweta u kenyeji but na batere kwerwa at what point me mathiko ti murandi rira witira mathiko ne mbejete mathiko ne uni kuthika muchoreo on my own behalf lakini mbejete hu my boss aguntoma ambiri mpeja ne apology that is okay lakini utomba kurunga mo kiambiria speech nuntu bo intimidation no gire ogwa no chikenere out the point is I'm here on behalf of my boss yani inyawo kwa wengo teja na pole ku personal nuntu boss yale atekeje okuria biuria murume na imuchore okuyete kuthika no bwana KMC bakwariria bate kwari nuntu babiri ige karite je kan deputy governor atira ewa stature yani no menye we have some presidents ito tuna deputy governors bange bairi we have seen how they have been performing deputy governor wa Kiraito Murungi ntochio au miroko na governor yani riri ya governor yoyo ngwa indene yawe nuntu boss netekanirite nwe ina kinya the previous government mbere gwe kugia issues nuntu kurwa kwa kinyira kuragia issues kinya the previous government deputy governor wa Peter Munya au miraka umoko na in governor leo but for a very short period now gwe ya ofisi ya Senate bando ni oversight kwena matheta ya maingi mno bwana Kaimenyi yethirite ario thai transfers na demotions iria ikwa alleged ni bwithitu ndene county ya Meru uria wea kwicibwithitwe na kwethira kwicibwithitwe office ya Senate kana ya Senator Kathuri Murungi ni atabuko banga utakuthina hii ikwenda ukumira public service bugerea to kwariria oversight te oversight embe chake kiu kingi mumiru atero
oversight includes muritire jwangu kinya rwaria kinya oversight it's a very broad term kwa manto ja maingi Yes. na we have information, reliable information that kwithiritwo na demotions kwithiritwo na kubutwa kwa antu ba thirikari ya kaunti ya Meru especially baba bale ofisi ni high ranking na bamwe demotions mtu inyakaritwa ari director wa department fulani ki ministry ya agriculture ukona ikirwe kethira ni gwita kurungamira janare kaguru sijui ko baba ikirwe kwa ngurwe ko baba ikirwe ngamburi-ini we so many issues demotions imwe chite justifiable na eu injire imwe kuona ni dictator nuntu rira mutongeria athura wa teke gitare onthe athura wa etagwitaniria ngugi na antu bara mo supporta siasene. It is not true. Na a good example tuthura President William Ruto kigitengo kia njeshi walikana ojo uraere general chief of defense forces ogora ari umwo bara bari KICC igitare kura chikwa announce wa bakichwa ku overturn ithurano biria na president wengwa na ugite bu na kanywa kawe auga mtu ujo ndirathurire ari umwo bara bari KICC betete kuintimidate IBC lakini ndigutega CV yawe ndrona he is the best person qualified to be the general na ndiramunenkera gite giki nuntu qualified te nuntu supporter wakwa nuntu mtu ujo ari mbio ari qualified mbere thirikari yetu ya Meru antu bara bonde barethire ofisine teka bonde bari supporters bao na guti mtu ombo gusupport mtu wonde tigo ore okuite ura wika buri no support wa mtu wonde ukarikio ko mama naro tutiaria mago yaku na kinyo ura waka mama twitatukaria mabega jawe so ni unturi moyo te antu bonde bakangirina ugwe na ndu tumbo tonya thirikari-ini wito kibuta everywhere mtu ure ko passive kwithirwa ari enemy oku kana ari enemy oku wetoka mubuta ukamundimote uga transfer mtu tukuma nowhere yani we ngono so inteto batu tugutegera and toka advise senator accordingly na toka seek more information kenda kinyage senate maybe statement ikweku kana etwe umaki county Meru nuntu kubutana ku na transfer si uchite justifiable na mono bere MCAs betu bara batutegerete responsibility yenu ya mbere ni gukaria kinya Meru mbere kinya senator take opportunity eu nuntu bwinda bwina law ya oversight ndieni assembly eteni end of public service na mbundi yawe babwerese nikyo ntokuthite kwina transfers iu nikyo ntokuthite kwina demotions iu kenda Meru betu batiga kwendelea kuruzu gugi mbere ngavana alikane kinya wengwa 2027 utoe wetu wije jangai but let me assume kukeja kuija ngavana onge umweru na ngavana kuri antu akethera andikite are expecting ngavana uwe taba buta 2032 kukeja kuija ngavana onge umweru are expecting ngavana uwe abuta bu bange bakethwa bariku nuntu tukenderea u kinya Peter Munya kuma kireito murungeja teka kireito etere kibuta everyone so ngavana wetu na realize nwe ngavana wa baraba muthurire na baraba ta muthurire personally ndamuringirite kura lakini nwe ngavana okwa ntina ngavana ongi for 5 years so kira kibatere kuthwa kirio kinya ethira muntu ongi awu muntu ta muringirite kura no ta musupportete na realize mo Meru if anything ana siasa ba bome batonya ofisi-ini bethira muntu ta ba supporter ba mujukiari wa mbere muchore wa kwi kenda ba mukarura bagita siasa ene ingi muntu wethira ari njeshi yao lakini ujo niwe gakuba una maguru shwari because of time tukirikia bwana Kaimenyi nkwenda statement yeku kiria Meru thai MPs bare atuo na gavana right batikuonana senator batikuonana na gavana Meru ni kwenda maendeleo Kimathi akiarerukire ure ukiakuthira maybe kathuri na kwenda kwa so much kurombete kya gavana nete alobe like 500 kilometers chalami chi Meru urakira itu murungeta kulobe lami ke ya Meru so thai ikukario ndwere yo yatongere ndene ya county Meru batikuwatanira batikuona ritho koritho thirikari ya county Meru na tonge baba thuri ku represent Meru at the national level baki akwendelea na ndoi what do we expect kuona kuma kri national government mbere mau ninte andimate that baba to gwete MPs yanga ba uba na ndo na governor maybe governor we na ndo anapo okay nonto
utoe wao ndiraigua akiuga na andu ana gavana lakini bigitwe gavana akibatak one on one seneta Kathuri Murungi urikane kuma tika ntukuri onkuterege mbere ria ugire akeja kuthithia oversight na atari negative Monkana aru atachokiria gavana lakini gavana on several occasions na mukutite na kwaria nteto ingi nyingi. So in short gavana no we na andu na gavana no we na andu na bau bangi kuringana na interpretation yekwa nto bau bangi ntereigwa bakimuringa nchoke mbuge iko gwityo unity of purpose Meru na unity teja kuga muntu atige gwita ngugewe na aru kinya tukagwatanira ate o muntu agaita ngugire athurirwe mbere mu Meru nteto iria chief advisor wa gavana ugire ru kiri senete ya Karombe kilomita 500 jarami alete Meru inteto tu na komenya kinya wengwa tugaguchiariria story tu senators bau bangi bakurukite bairiri barombete kilomita singana chieja Meru i kilomita 500 kinya rira twae kilomita nyingi kabisa rira Meru bonde bahwatanire through andakira ito Murungi ari senator bareta kiri Uhuru Kenyatta bararomba kilometers twae 20 kilometers every constituency na muonka na arua 20 kilometers uchita kinyanira muonka na arua turi chitojora 20 kilometers 20 kilometers times 9 constituencies kilomita 180 na muonka na arua ira yekiro kilomita nyingi chitakinya ithano so times 9 less than 45 kilometers ira chekiro so story we kuga nete arombe kilomita 500 chieje i kugeria tu divert attention ya Meru lakini mbere senator wetu is up to task na narobite muno na mbere ya Meru kethiri bakwenda inyetha tutitatu itangaza amantu jonze seneta getha gwi gintu kingi mbiji bakarite na to enka timu ira yonde yari UNDA ibombete gusekiwa mbere maite bya Meru urikane Meru ke county ingi chionde we are one of the counties ira chionete PS batatu twina minister omwe minister wa agriculture PS batatu inyetha tutina CAS twina several chairpersons pa parastatus pa baingi about 3 or 4 twina board members pas parastatus close to 7 parankomenya katese of team ya UNDA itongeretwe ni senator wetu Kathuri Murungi na kintu kimwe kira Kathuri angwira iria atenda guteki credit wenga ngugitwitete tukwatanire twinthe itwenderere u na mbere patikiri I have reliable information kinyethera ti responsibility yakwa kuja kwira Mumeru jau jonde I have reliable information that senator na MPs bagwatanire na kinya minister wetu na bau bangi bagwatanire no bakwenderea kwa na president and deputy president na imbijerwa muno indiregirwe kinya kachagwa wengo akiuga ibeyete kwariria mantu jaka wajo Meru na bache manene kinya na governors para bari makawa bonde no robbing yenderete ya kuhakikisha Meru pesa kiwandi kimera geto kemera the conversation is there then nakulikania antu betu like I think 3 weeks ago tukuona ka story ga trenda ka mutandao ne ka muntu aligirite kwita kuthuta SGR na mira senator na jukiri turamwandikira just a message na draft statement na ramike senate with statement kiri ministry ya transport kweresa nikyo ntumira na ni yetu ya Kenya itegwetikiro kuthuta SGR ni yetu ya Kenya na ndege ne chetu cha Kenya it is something that is ongoing na nuntu mbere Mumeru tutekiri we are doing something ni ora batu tote papa TV ne ngoko yare kiankare moto tatu ikengeta ari turana kuthithia Mount Silently bone resorts te manto ja tatu enja mbwao wao roje rwaringo na compressor to thamba njara ruringo ambicha mukari atigwa ate kunyo roje indi baerirwe roje Mumeru ore onge ore Mumeru ore kithirone ari thugani antu bana arura abo centro gatigate ara roje rwaringirwa na compressor rwa thamba njara rwaringo ambicha atiba kunyo kithima kiria so tutita ngugi uche TV twi. Thank you bwana Kemenyi no tupo na kanya kuya korania na miro kirorwa ri ibwa mukenya na muthikiri wetu no tupo kuthona batru kirorwa ri tugetha tukomethia mauntu mwanya ora ya wita kiri platform chetu cia mitandao kiri Facebook kiri Twitter kiri Instagram na kiri ntito chetu cia worutha mwanja the mona nusu na kinya tha 3:30 ithira bana tukwembe hunbeta mutembea. Thank you very much. Thank you. Eje ni Wero TV. Aja kwa Wero TV turingenda muno gukuthikira ni tugukugwata ugeni utwe maoni yaku kana kinya mateta jaria womba kwithira uri nayo no warani na bautu gukurukira complaints@werotv.co.ke tukagucokeria biuria na mateta yaku jaria jonthe ukethirwa uri nayo ni bwega ni untu bwa gutugwata mbaru.
Marĩtwa makwa mbĩtagwa Mr. Ken Mutugi. Ĩno biashara ya beauty and cosmetics, na nĩnkoragwo ngĩchanganya beauty na money transfer. Kintu kĩrĩa kũmotivate nĩ gũkorwo ndĩna mahitaji nkwenda kũingia na ndĩna vision ĩrĩa nkwenda kwĩna arĩa ntegete nkinya. Kintu kĩrĩa ndenda gũkinyanĩria kĩbiashara nontu rĩu maũndũ marĩa matũmĩte mbeca kĩbiashara nĩ tabo ndĩmwĩrire nĩ gũkorwo ntaũmba kũ-achieve bũrĩa ndendete gũthiĩ cukuru kũthomera course ĩrĩa. Ni bomba ke my youth bomba komela atiri there is every opportunity ki aleoli kuthekana na musigo gia musiali hapa na pale ati ndumia 50 ndumia pesa ya kuenjoa at least ukolo kilo za gantu kaumba gwetikiko kala kuonela something